Neoçekivani, beklenmedik. Posleditse, sonuçlar, retrovizör, dikiz aynası, rotürke, polis ışıkları, nervozno, gergin bir şekilde, registrasya, tescil belgesi, ograniçenye, sınırlama, şokerana, şok olmuş, premetila, fark etti, Saracu'ya işbirliği yapıyor, meşovitim, karışık, sasluşanye, sorgulama, dosya, Prekerşay, trafik ihlali, Rastroyen, dikkati dağılmış, Namerno, bilerek, Zanemarila, görmezden geldi, konsantrasyon, Kazneni, cezai, Poen, puan, Strogo, sıkı bir şekilde, Propisa, kurallar, Bezbetnost, güvenlik, Prihvatila, kabul etti, Pajl Pajlivia, daha dikkatli, Volana, direksiyon, Olakşanya, rahatlama, Nepriyatno, rahatsız edici, Pouka, ders, Nepajniye, dikkatsizlik, Ozbilne, ciddi, Upozorenia, uyarılar, Izazvati, neden olmak, Samospitivaniye, öz eleştiri, Odgovarniye, daha sorumlu, Pristayem, kabul ediyorum, Prekoraçenye, aşım, Prilagogen, uyarlanmış, terminoloji, prosečnim, ortalama, prilago, prilagojavanja, uyarlamalar, neočekivani, beklenmedik, posljedice, sonuçlar, retrovizor, dikiz aynası, rotürke, polis ışıkları, nervozno, gergin bir şekilde, registrasya, tescil belgesi, ograniçenye, sınırlama, şokerana, şok olmuş, Primetila fark etti, Saracu'ya işbirliği yapıyor, Meşovitim, karışık, Sasluşaniye, sorgulama, dosya, Prekırşay, trafik ihlali, Rastroyen, dikkati dağılmış, Namerno, bilerek Zanemarila görmezden geldi, konsantrasyon, Kazneni, cezai, puan, Strogo, sıkı bir şekilde propisa, kurallar, bezbentnos, güvenlik, Prihvatila kabul etti, Pajlivia, daha dikkatli, Volana, direksiyon, Olakşanya, rahatlama, Nepriyatno, rahatsız edici, Pouka, ders, Nepajniye, dikkatsizlik, Ozbilne, ciddi, Uporazenya, uyarılar, İzazvati, neden olmak, Samoispitavaniye, öz eleştiri, Odgovarniye, daha sorumlu, Pristayem, kabul ediyorum, Prekoraçenye, aşım, Prilagogen, uyarlanmış, terminoloji, prosečnim, ortalama, prilagojavanja, uyarlamalar, neočekivani, beklenmedik, posljedice, sonuçlar, retrovizör, dikiz aynası, rotürke, polis ışıkları, nervozno, gergin bir şekilde, registrasya, tescil belgesi, ograniçenye, sınırlama, şokirana, şok olmuş, primetila, fark etti, Saracu'ya işbirliği yapıyor, Meşovitim, karışık, Sasluşanya, sorgulama, dosya, Prekirşey, trafik ihlali, Rastroyen, dikkati dağılmış, Namerno, bilerek, Zanemarila görmezden geldi, konsantrasyon, kazneni, cezai, puan, Strogo, sıkı bir şekilde, propisa, kurallar, bezbetnost, güvenlik, prihvatila kabul etti, Pajlivia, daha dikkatli, Volana, direksiyon, Olakşanya, rahatlama, Nepriyatno, rahatsız edici, Pouka, ders, Nepajniya, dikkatsizlik, Ozbilne, ciddi, Upozorenia, uyarılar, izazvati, neden olmak, Samoispitivaniye, öz eleştiri, Odgovarniye, daha sorumlu, Pristayem, kabul ediyorum, Prekoraçenye, aşım, Prilagogen, uyarlanmış, terminoloji, prosečnim, ortalama, prilagojavanja, uyarlamalar, Neočekivani susret sa posljedicama bilo je sunčano petko popodne kada je Liza krenula da posjeti svoju prijateljicu Mariju, radujući se njihovom druženju uz kafu. Ulice su bile neobično puste, pa je pomislila da ima dovoljno vremena. Iznenada, svetla policijskih retrovizoru su joj prekinula misli. Srce joj je odmah ubrzalo. Da li sam nešto pogrešno uradila? Zapitala se nervozno. Policajka joj je pokazala da zaustavi auto. Dobar dan.
Mogu li da vidim vašu dozvolu i registraciju? Zamolila je pristojno, ali odlučno. Drhta rukama, Liza je predala dokumenta. Policajka je objasnila da je Liza vozila 45 km/h u zoni gdje je ograničenje bilo jasno označeno na 30 km/h. To je 15 km/h preko dozvoljene brzine, istaknula je. Liza je bila šokirana. Iskreno nije priznak. Nakon što joj je napisala kaznu, policajka je rekla Lizi da se javi u policijsku stanicu u toku nedjelje da da zvaničnu izjavu. Iako uplašena, Liza je odlučila da saraduje. U policijskoj stanici sutradan je Liza ušla u stanicu sa mešovitim osjećanjima. Sredovečni policajac ju je ljubazno pozdravio i odveo u običnu sobu za saslušanje. Sedite, molim vas, rekao je listajući dosje. Moramo formalno da zabeležimo ovaj prekršaj. Policajac je postavio direktna pitanja. Možete li da objasnite zašto ste premašili brzinu? Da li ste bili rastrojeni ili ste namerno ignorisali znak? Liza je priznala da je bacila pogled na telefon i na trenutak izgubila koncentraciju. Policajac je zabeležio nju izjavu i naveo posljedice. Morate da platite kaznu od 12.000 dinara, a ovo će vam doneti jedan kaznen. Iako joj se kazna učinila strogom, Liza je priznala da saobraćajni propisi postoje zbog bezbednosti svih. Platila je kaznu istog dana, obećavajući sebi da će biti pažljivija za volanom. Naučena lekcija, dok je izlazila iz stanice, Liza je osjetila čudan osjećaj olakšanja. Ovo neprijatno iskustvo joj je dalo važnu pouku. Na putu samo jedan trenutak, nepažnje može imati ozbiljne posljedice. Shvatila je da su ponekad takva upozorenja, ma koliko bila neprijatna, potrebna da bi čovjek razmislio o sebi i postao odgovorniji u budućnosti. Neočekivani susret sa posljedicama bilo je sunčano petko popodne kada je Liza krenula da posjeti svoju prijateljicu Mariju, radujući se njihovom druženju uz kafu. Ulice su bile neobično puste, pa je pomislila da ima dovoljno vremena. Iznenada, svetla policijskih retrovizoru su joj prekinula misli. Srce joj je odmah ubrzalo. Da li sam nešto pogrešno uradila? Zapitala se nervozno. Policajka joj je pokazala da zaustavi auto. Dobar dan. Mogu li da vidim vašu dozvolu i registraciju? Zamolila je pristojno, ali odlučno. Drhta rukama, Liza je predala dokumenta. Policajka je objasnila da je Liza vozila 45 km/h u zoni gdje je ograničenje bilo jasno označeno na 30 km/h. To je 15 km/h preko dozvoljene brzine, istaknula je. Liza je bila šokirana. Iskreno nije priznak. Nakon što joj je napisala kaznu, policajka je rekla Lizi da se javi u policijsku stanicu u toku nedjelje da da zvaničnu izjavu. Iako uplašena, Liza je odlučila da saraduje. U policijskoj stanici sutradan je Liza ušla u stanicu sa mešovitim osjećanjima. Sredovečni policajac ju je ljubazno pozdravio i odveo u običnu sobu za saslušanje. Sedite, molim vas, rekao je listajući dosje. Moramo formalno da zabeležimo ovaj prekršaj. Policajac je postavio direktna pitanja. Možete li da objasnite zašto ste premašili brzinu? Da li ste bili rastrojeni ili ste namerno ignorisali znak? Liza je priznala da je bacila pogled na telefon i na trenutak izgubila koncentraciju. Policajac je zabeležio nju izjavu i naveo posljedice. Morate da platite kaznu od 12.000 dinara, a ovo će vam doneti jedan kaznen. Iako joj se kazna učinila strogom, Liza je priznala da saobraćajni propisi postoje zbog bezbednosti svih. Platila je kaznu istog dana, obećavajući sebi da će biti pažljivija za volanom. Naučena lekcija, dok je izlazila iz stanice, Liza je osjetila čudan osjećaj olakšanja. Ovo neprijatno iskustvo joj je dalo važnu pouku. Na putu samo jedan trenutak, nepažnje može imati ozbiljne posljedice. Shvatila je da su ponekad takva upozorenja, ma koliko bila neprijatna, potrebna da bi čovjek razmislio o sebi i postao odgovorniji u budućnosti.